INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule voin hi April ni som ni le panga pathian ni ania hun thain chan theu kan be sei tun tumpo city lal rin omaziak mangin ASEAN Summit le akai noi kan clear ho le don nia ASEAN Summit a general mino line atel tangei maya an mantalo Khawvel in ASEAN rorel dan an clear thup maya eng walani ringlo an tam hle bok nimin Indonesia rama dar khatle chanve khan Jakarta khopui Indonesia rama Association for Southeast Asian Nations ASEAN ram som ten Myanmar tual chung boina tire na tura Asian Special Summit an nei chu ven himna an ulukin an rorel na media ho te tel an phal tammi alova closed door meeting ani heta hian Myanmar sipai sarkar siam State Administration Council SAC anti mai IO in Senior General Minong line po atelvea CRPH 10 Tunlai National League for Democracy le Anthopui Party in National Unity Government NUG an siam IO te an som talova Human Rights Group rang te dem le soisela lo ngal le maya NUG sarkar po in ASEAN meeting an IO som an ni talo chu demin an vui lebok ti kan soito kha Myanmar poina chu NUGI o te tel lovin real fel thei ngai lovang ti in thu chu an siamani Senior General Mino line chuan nepi do khopuya tangin Myanmar Airways International Flight mangin Soekarno Hatta International Airport Jakarta khopui chu jingdar som lechan ve khan thlenga airport a ASEAN ram hroi tu Secretary General le mipui mo tenan lo muakani General Minong line hian korchung dumpol deuh ha in COVID-19 len lai ani awangin mai tlawmna face masks avwa bok nimin pia lama the nation Thailand chanchin buina tarlan danin ASEAN Special Summit hi hunchep takara General Minong line chuan minute ngavel emo Myanmar sipaiten mipui than sarkaran paithak chan a soifia zuayanga meeting chu dar thum le chan vea chuan zo nge tur angin atar langa agenda pathum an chop chua sa oma chung te chu pakhatna chuan ASEAN Community Building te ni a panhina chuan ASEAN External Relations te chuan a pathumna chuan exchange of view on regional and international issue te ni General Minong line chuan agenda pathumna soin a thu soi zo Cambodian Prime Minister Hun Sen chu thu soi turani anga he ASEAN Special Summit a hian Myanmar tual chung boina in tharum thona le thihna a thlentir mek ti top dan te an soi hova COVID-19 hrileng mek chu ASEAN bial chunga an do tlan dan turte an soi ho bok the Jakarta Post chanchin bu chuan ASEAN ram hruai tu te chuan Myanmar ram tana Humanitarian Task Force din an rel thuk thei be sei om ni ina ziaka Humanitarian Task Force dina an tirlu thei chuan Myanmar tual chung boina wanga harsat tok le chom dol ngai tele COVID-19 hrileng wanga tan puina peturin kongan zo chhodon ni ina tar langani Assistance Association for Political Prisoners AAPP lam chuan February ni khatatanga Myanmar boina awanga thizat hi mi zasari somli le panga antling to ni ina soya man to ka zel tan tir mi sangthum zathum somsari pakhat an omto atiboka United Nations lam chuan February ni khat nulama tangin himna zonga man in le lo tlan chiat san hi mi noi ni le singa chuang anni to ni angina soi Asian member som zinga Malaysia Singapore le Indonesia ram chuan Khawvel riata Myanmar tharum thona le in tha na chu ti top turani ti in tongkam an lo chak chuak to hlom ani Myanmaram boimek chinfel tura ASEAN Special Summit a hian ASEAN ram hruai tu te ngai dan an thumun chia loem ni tia hriat theilova Thailand Prime Minister General Prawit Chan-o-cha Philippines President Rodrigo Duterte le Laos Prime Minister Famkham Vifanan te chu tel talovin anai o turin anram Foreign Minister te antir ta zoka Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi chuan antel lo chan zo na achang theilo ni in the Jakarta Post chona soi Thai Prime Minister General Prayut Chan-o-cha chu
sipai lal army chief ne thin sarkar na chel chho ani wangin nge tel tura atir lama soizinga om tak mahse a ai o atir le ta zoka akal lo chan chu tun hnaya Thailand COVID-19 rileng chu ni sari chung le ka vei mi sang khat le zanga an oma wangin boipuya tul ti in chuan lama siamani anti Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, Cambodian Prime Minister Hun Sen, Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, Brunei Lal Sultan Hassan Al Bolkiah, Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin tentela Thailand, Philippines, Laos ram ero chuan an foreign minister te an tir ta thungani Asian in sui kho ma hian Thailand, Cambodia, Myanmar, Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei, Indonesia, Laos le Vietnam ram tentela an thupuya one vision, one identity, one community ti mingin secretariat building an headquarter chu Jakarta khopui Indonesia nein chairmanship hiram ruai tu ten tharuk dana anin chel chok thina member nilo summit nei changin China, Japan le South Korea te an telve thin bok Khawvel economic lama US.2 ni chaumek China chuan Asian ram ho te hi sum le sipai chakna mangin a uap ne hle tamaya nimina ASEAN Summit ano mapo khan Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan Asian rama ruai tulok te chubia in ASEAN Summit a thilrel tur zinga poimo ber Myanmar chungchang alo soipui lok dim diam to a Xinhua News zia danin Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan Asian ramten Myanmar boina chinfel dua an ngai ven le hmalak na chu fakin rampo na tang inrawlh na chuan Myanmar ram chung boina na sa zawk le Asian bial chunga boina na men lawa siam pha thayang ti in foreign force tirlu rot na chuan chung lam har satna atifel lovanga boina le har satna na men lo chu rambial ngongina thlentir zokang alauti ni ina soi chuti rualin Wang Yi chuan Asian hmalak na chuan thil thazok le ra du om tak constructive assistance a thlentir ka be se ni atibok Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan Thai Deputy Prime Minister le Foreign Minister Don Pramudiwanei le Brunei Second Minister of Foreign Affairs everyone bin palin Yusof te chu phone mangin ninga ni khan alo ti pui dai to ni nimin pia khan Indonesian President Joko Widodo Widodo le Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh te chuan Jakarta khopui Bagur West Java anram pan hi in kung kaina soidunin Myanmar chung thu po uluk taka thirin an soya tuna Myanmar tul chung boina le tharum thona chinfela ti top ani wat lo chuan Asian rambial huapa muan na ti der thong Boruak asiam theyani anti human rights group rang te chuan Myanmar sipai te chet dan le ASEAN Summit National Unity Government som anni talo chu demin Amnesty International phei chuan Asian Summit tel tura tual thattu sipai sarkar som na chu kandem tak zeta tat madote chet dan chuan Asian rambial chung himna le monna ati chevek theyani ti in Asian member atanga Myanmar no chuak turin an phut hialani nimina ASEAN Summit chuan enga chiange Asian ram te chuan an ram chunga boina le harsat na sukiang turin thil ti theina an nei dan atar lang do na mithil chik mi te le mithiam te an ngaya an lo clear thup ani berkha Mustafa Izzuddin Senior Analyst International Affairs Solaris Strategics Singapore chuan thil ani na dik tak na yen kan rethiam turani he Asian Summit hian Myanmar boina na men lo chingfel turin ruam man na mu mal anei lem lo ti hi kan ring turani mahse chu ti rolin engemo thutluk na te siamin chu in biang biak na tan athani atibok beginda pakpahan University of Indonesia International Relations Department India Lama Political Science Department kanti ang chi chuan ASEAN chuan Myanmar tual chung boina in Southeast Asia rambial chung remna le mona ti der thong lo se andua chu wangin remna zongin ban an pharani alo ti ve thung Evan Laxmana
Center for Strategic and International Studies chuan Jakarta Post chanchin bu hna ASEAN ten humanitarian post nei tura ma an lak thei chuan tharum thona hi ti top thei ani an be se ani humanitarian post om chuan ASEAN ramina viljuyanga chuta chortang kai tur ten inbiak na an neyanga chu be se na kong thaberani ati CSIS poll te chuan Myanmar tan medical assistance tranpuina pek le COVID-19 khileng do na konga Myanmar ram re thei tak chu tranpuina peturin rotna lo siam to thina tin Myanmar mi te nge kai hruaina in biak na neya boina chinfel tura kongzon chu at thaberang antibok nimina Jakarta Indonesia rama Myanmar boina chinfel dan tur soi howani lain Myanmar ram chung mun ranga sipai sarkar du lo tu mipui te chuan lungoi lo na lan tirin kongzo le pun khom lui te an hoi hot chhozel boka Myanmar now ti Irawadi Myanmar Times le Asian Nikkei chanchin bu te chuan mun ranga boina protest nei na le sipai chet na le silai me pu na antar lang nuala ni eng hi soi kim sen vek ani lovang yan gong khopuya mipui then khat pung khom chuan in thlan that kan du lo ti te mipui ro rel na kan du National Unity Government kan thlop ti thuziak te an keng furmaya yan gong le Mandalay khopui chuan mu sit le dodal na ti in General Minong line ruang vuiliam na entier na funeral strike le paper strike ti in kongpuya General Minong line thalak da in le khatam takan zar phar tiar tur mai bok Chin state ha kha khopuya po ni zan khan sarkar building omna in ka na a oma sipai pani thi in police hliam turan omnual ni in Asian Nikkei chuan alotar lang ve boka ei hi kan video masalama kemazong kan tarlan to kha de Irawadi tanchin bu chuan tunkar chungin sipai ten civil mi zale soman rubo ati DVB Burmese chuan nimin pia khan sipai sarkar siam State Administration Council Social Affairs Minister Tana Ruat tetet khaina chen na in bul Sanchong Township bom ring tak puakin police ten an enfia thuaya thile hliamero an omlo ati mongyo hmuna lung oilo na lan tir tu hruai tu wei mo nain le mi somli pakhat chu police pani thi thuamo phur tu puin man an ni bok ASEAN ram hruai tu te chuan Myanmar sipai lal General Minong line chu thisen chuana le tharum thona ti top turin le politics wanga an mi man te chua vek turin an phut ngei ni in Asian Nikkei chanchin bu chuana ziaka ole thir tu ten tuntuma ASEAN Summit an ro rel le an hmalak na kal zel tura engtiang takin nge thillo om chhozel don Myanmar hi ASEAN ramten an chinfel pui thei tak takangem ti te hunin a hrilanga kan thlir ho zel don nia